Okey, batik cotton whisker design crepe. Okey, special batik dekat Ira Syukri sayang, dia one set dengan tudung. Okey, Ira nak explainkan pasal ni. Tolong jangan iron terbalik. Oh, you all confidentnya deh nak pakai batik kan, diamond lebat-lebat kan. Oh, iron terbalik sis, tudung pun sama sis, saya iron terbalik. Tolong jangan iron terbalik. Berulang-ulang kali Ira bagi tahu dekat you all kan Jangan iron terbalik. Okey, diamond tudung lebat Ira. Iron terbalik lah Ira. Nanti kan takut diamond dia tertanggal. Yang you all iron terbalik tu lah diamond dia tanggal kakak. You all tekuk dekat belakang ni gam dia sayang. Bila you tekuk dekat belakang dia akan gam daripada atas tu sayang, dia akan mencair. So dia akan keluar diamond-diamond tu sayang. Kain pun sama. Okey. Kakak iron dia mesti iron daripada atas sayang. Jangan iron terbalik. Cuma you all jangan heret. Peher ke jangan heret kakak bahasa Kelantan. Okey, bila you iron dekat sini kan, iron macam biasa sayang, heret-heret dia. Okey, bila sampai dekat diamond, tekuk saja. Tudung ataupun kain, buat benda yang sama kakak akan tahan lama, boleh pakai lama, boleh diwarisi lagi sayang. Itu tip untuk iron tudung ataupun kain batik Ira Syukri, tudung bawah nombor 1 diamond janggut, diamond lebat. Okey, dengan betul. Okey.